Mundo museisia wa mutongo itivingwa tanya mukambane kameme kama visa kalaga tongo itio kambane uondo kutanithia kusomethia na kumanithia ni kwatia watinda nesa na indi kiuyo cha kunita kwa ila na cha kwendesia ni abikelesa ya kuthiba tuthukume kilunguni cha wiya ni wiya indi balatu sia sema we meke bathokaniwa kama nakana nuto no kwata kindo kakwata mbesa no kakwata le ujeneta wa Steven Mwema no mundi itu vandu beta wote ni county ni ya Makueni na twithia twinenania na umwe laweka maundu meke bathokaniwa akatumia mautuika amena moma wina moma mentorship inde kana kuthuthia ndo na kumata na kindu kingi kita wa kukocha ndo maundu ma Muvila na maundu ma mathau na kumea maika na drugs yani vijana waache miadarati na kusilanzia ni suke sethe ni wakwata mbesa inde kalibu ndine wa kilungu wachinjata nati nenda tuyambeisia wambo tavya musese nundu bezindu mingi na wata miadarati na wata kukocha ndo mentorship inspiration maundu ma muthembozu uwikata nye uyola munene da nago nilikwata na maundu Amuika ni coach wa football ngaino mbadimite nile wana Makueni Women's Academy ule kwatikana kiwanza ni cha Kutaa stadium fahamu sini wa wote ngaino mbadimite kwitha nina biri kana category 3 sia Amuika under 20 under 17 na under 14 na nene nambe isi wengine kidogo yukite ya under 10 kwa huo asuni mo maondalani ndio andika kila muthenya nyoma ndo ma komenta ndo o kumanengo thuthio manengo tao kwa wika okay undu pe kilondo undu suna nasie ni wito ni kindu kila wakitwa wito nundu wakwiria undula nika nina undua ninengetwe ni ngai wa kusizia talent ya mundu na kumea munini na ndimosa ndimunacha na mabina maingi andwala medana talent ni makothete kwitha maya ni maano ndwa mundu wa the talent kiburi ndwa kiburi ambako kabala ni kana nambo kosa ndi ambao kukochi kwanza namba kusomea about mwekalile nga utavionu mundu wina talent walite kwikala na ndio ndiondo walite kwitha uteodikana na itindo thuku na drugs then ende ndio licha thini wa football na ndiambia kukochi kuma bau tuendete ngubundetie ombola ngubundetie Muvila ngubundetie maundu ma mwekalile na kondwa ndwa ebinda wa maundu tasu nini kwatia nina around ya ume kuma 2016 nina around ya umeana manos wa academy yako make ADF nina around mwana itatu sienza wa Kenya through maundu asune dhanika makuta anu Amuika na kumakochi Muvila na ni ukuli ati ila umundu ni wa mosa na ambaye mutrain discipline ila mundu uko na nota umukazi ya maisha ukeseza hii ni mukazi wa maisha ni munini ni musi ukeseza ndi mala kuzo ndona ndakuliti musi high school no mukazi wa maisha primary no mukazi wa maisha ino kwenda kwa mukazi ya maisha kindu kio udili anachora okay nicho kitumina ku ape kindu kito awito na ndo sa mundu ka etha ni kwate nina imwana mbinge ona imina college school no ndo ndrangi na through kunena namo ndu nena na mundu ukwete munzu mwekala ndi winake mukayangewa kose ona ndo ambao monya kana ki ukweka nikithuku ndo ro monya immediately dau amosa kana nikithuku muyano winake na nduka amona so kuma mutheno ambe mwenda awitambia kuthira lingi itambia kula lingi wisolika wambia nitha kila chuma nitha na counseling mithene tatu ndio umone nditabia nduonde ala matumia meida ninosi matumia drugs na ala mate utumia onde maketha meva mwe so ngamba umanenya onde na ende ndiza ya mundu pe mundu witha katika sindu isu ngunena pe kimu witha walikile wisombona itina twele tunene nondu aingi mo maitha maende kama na kana matumia drugs kana mitindo ni nduku so mundu aisa kuka obala niye weka na ndi utu yambi ya kilasi chakwa nena ke ni okule imundu no kutumia drugs ukeseza ni choice yake ndo wa my dress my choice ukeseza ni choice yake no amwenye ngatumia drugs na paundi na thina nayo mundu wa muye maisha ne make mundu usweka na naketa kana wa mwa you to the talent wa kwa drugs wene sawa
trodika andi ni wandra namba omonia nyende amba omonia othoku akiukweka namba omonia oseo wajuke ngwendo munenga then iswinge twemine bina ne mane munenga ya mundu then andrange around 2 months me ile adela nione za ko ngambe omonia etha no tumia akina keke ye sofa ulu so ne mwena ithimania kana no kweka kike kana ndeka lakini ndine komana nomwe ngona kiimwema. Okay. Biashara we it's all about besa we say there wina kindu whether ye commercial value at and then wa kindu kiwa identify kuna na kwa maundu anese no nitethia mundu na out of it ngakwata mbesa no nibundise mundu mkuthoka Muvila ngakwata mbesa at what point wone commercial value and then wa kindu kiwe nacho thayo no undumwe ilanga iwa unenga kindu takila kindi ni wakwa number 1 etha ni changa etha ti chamundu etha ni changa i ndo value ya mbesa wamba ulikabo ukike then ngai Biblia yasema ngai ni wese guseubisia mundu nzia ambako kulikabala we ungai na we mwene akauseubesia nzia si akukwata mbesa ndiye ambia maundu ma coaching ndiye mwana biashara na ambiye nde chochote ndiye ambia maundu ma coaching ndiye musomi no mundu ni musomi like on Friday nina graduation ya diploma na through kutethia imwana naonekie ni mundu na ni sponsor akusponsor wekata kusoma so ni soma ndicho kitumina pia ngai ni weso ubingo ya mundu nzia ko naambiye kutethia anu Amuika na kenga ya mbingo ya nzia saitingo na tuwe kama na biashara nondo wasisia bandukane kwako baingwa kindu cha sport ndenacho na yuko mutethia ino ambia tethia anu Amuika but kila ntu kwenda find out ni pabikie point banondo ambia tethia either utekwa na mbesa kana wina goals yaku but babikie bawese the kindu kicha kucha kutethia ni chambia kukwete income kwa mwene oto notho kindu kaya chabikie nondo mabigila na ambie kukochi Muvila ninethiwe ndietwo na ngina maskulu githia ningu coach maskulu na maskulu maembia skulu yitu na ina Muvila skulu yitu ina ya tu skulu yitu ina uniform so mainduma Nairobi ndithi kumau ya sindu isu na neka mwethia timu mbingi cia around wote ni mona undu ni serious na coaching na mauka maona timu yako undu natho imwana hii ina ndumio ya tu Muvila na thi kumau ya mambe ya unduma na neka londe ne sija mbona bandu botuma wanandu nyeno na ambia kuikuwa nenye ngoko matea na ambia acha ndi ambia nomba ondi nomba soko nenda indukane tayi so naende ya numambia ukingwethia kila chuma nengo kwato around yo tando tata twana meonduma sindu cia sport so oni wambia kwa mbesa no yu utambito bingwa nduke no yaku ya mandu ma sport ngona be Muvila be sia true be t-shirt utambito bingwa isa ino ni product ni service mbene ya ku menta ndo service ya kuvundisya ndo Muvila ndine wa service isu wa kwata kendo to na kwete nacho nene ndiye asiendia kwa ningwata nondo pe mundu witha athimetwo ninga yuto no kile apitirwa kona ndwika kindu kiseo like you ambosi ata mundu lana kwa wanenge scholarship eka kunzo media wona nita maundu mena ata wekite ndini wako na wa makochi no kwata kindu amino wa makochi la service ya kwa makochi no kwata kindu yes ni kwata through nini tawa ma timu ne mbingi ngati coach kwa wila weto wendoka coach either weto 1 week nimweda mo agreement in 1 week we bombe sasiana okay pe coach we bandu upenda uko mutrinidia siana sia akaituma kuma kwa klabu ne kwake akuwete academy ne kwako uko mkoach so ethane siana itano mwikala ndi mukaji siana itano ne ikala na sio 1 year nikala ni ukochi ya ethane goalkeeper wa mwaka muima atwike mundu tofauti nolona nengi nundu ni wokwenda kana kwa some bia to agree wende bakina ndi ukochi yebindela twanengane na ingo na maimina ndu bakila sia maimina within 3 to 4 months akatwika mundu ngukethia iyo na ndena bata ingo akoka na nekule utukano mundu utukane no kwetha na position taku ya kucoach ando alete kwetha any requirement mia what qualification okay nini kite training binge
cia coaching na bamwe nao nene thaukite Muvila ndia thauka muno ngathi basa thauka ngito Muvila uikani wako na number 2 ndio kitumina pia ila ngai wombie mundu anengia ndo sindu tofauti na nicho kitumi be mwalimu wenda kitali na pea na biashara na pea thauki na pea sembi so before nembe kuikwe kat training cia coaching talent nayo yes kwa utasie ni talent pay ni training ya kwetha mundu e coach kana no talent tha ye mwene pamwe na talent nini somete ukasome nina certificate ya cia coaching yes okay na natu nene aspect ya hii ku commercialize kila wenacho no kwetha mundu ese kuwa matumbe ndo matowekane mundu nge kana no kwetha mundu ese onena mundu ese kuteke wo yani ukesethia kila wenacho ndo wena talent ya Muvila na sinusya muthembo su na yu ametumia wesethia no kwata mbesa umunthi kwa tunene mundu atona kwikata commercialize kindu kila wenacho we mwene. Okay, niwese mabinda maingi be mundu itha ese na talent na yekale bindesye utithia winayo no wina kindu winacho lakini ndukwenda kuchumilia undula neto no tabia mundu la wese evan na endia wa ena talent onetha ni akwikata unidia kumanda kwamba kumela ukamande mundu maybe niwa we actor kana we musoli ni ndwelite kwikala kumusi nwelite kwambia ku kilombola kutambia kwimanda pe andu niwa masola ukambia kuino ambio nena na moka no uimando andu ambio matuma ngulili mundu wika then waminomana ndukabindie na ndukanoe nundu kufanikiwa kuyuka na muthenomwe ni kutekia ebinda na nutona thini wa kumandithia ukatume ebinda ingi ukambia kwa ngo so ila etha nukwenda ufanikiwa ndukusango. Okay, kwa mundu na talent tunenelwa consistency kwa mundu kaga kindu mundu une okay kite moyumwe tabika mithina 29 okay wa nondu ndeno na results akabwa kakola tunene consistency ya mundu no eke kindu either ageke binda ya sato kwata results lakini binda yukite akesa kuteteka ndia ambia naambie coaching 2010 niona ambie ku coach na kuma 2010 yunende na around kuma 2010 o yuni miaka yana mithelwe kama saa kuma 2010 so nende na miaka yana kuma naambio kwata matunda ma coaching kana ma maundu ma sports so consistency nento kabisa ku pe kumesha katika kumana pe kumesha na kuika kindu over and over again na uyende ya kukika nundu ila we so fanikiwa ukeka nesa like ojua na ningu naambia kwetwa academy si Nairobi nyenga coach Nairobi. Okay, nyokulie uyono wako coach ndo ku mentor mpaka wakatwetha ise kubingwa biashara uyono wako tonda kwa weta mundu kutetha itata uyono wako nundetheti nundu ndi mwandike ni serikali nundu thacia nina ciana ni soma na nini kila kindu chonthe kikawa nthini wa family na usukithacia kila kindu chonthe kikawa nthini wa family ninika peke ndo tona kwasia kekati uyono maybe nditha na wa kana nditha na ika kindu kimwe specific azin kindu kimwe thayo no akukasia kekati pa uyono wakwa nditha either na kiwa kana nditha na manage kwika undu fulani. Okay, nitona kwasia nyeyu keka ba talent ila ngaiwe kiende wakwa family yake ila kala maisha la yikala ende nundu waguo family yakwa yikala ne sata family ile ingisi atonga yalangi ni ukule ni achievement yebemo wevunia okasia mutano muni no sie mundu fulani kana nenekie no mundu sino bikita bandu noto na kuitegemea ni achievement yebemo utonotane undu ambe yu mundu onangalia kwasia nina retire ni wa Muvila kindu kila kinandane lisi chambe ni kuona kana kaumeta academy ne yako kayukilia kikombe thini wa nthi ya Italy kwa usunundula katika maundu ala mandandia kuma na thini wa sports usuni wondula unatanisia nthini wa ngoo yakwa na nethe agoki beki nunga iwekete nthini wakwa na kuondwa uwe bina nako kameni kune kwa kake nyinde ligandu kani nondo twese ibese yida na mbesa ukamea wa Muvila wa uniform kwayu kameni kauka umia nthini wa academy yakwa niko yuka kete kata ka ututho ya Muvila akakatu ya ma uniforms kuhusu nondumwe bona we musio ndo akeli nolamgo na wewe ndipia kana na imwana inya inaumia nthini wa academy yakwa oyu siende sio thukuma
na serikali tuta KDF ni ukule tu mina we pastor ni wina maundu ano ndembaka kukocha ndo umanager. Okay, number 1 ila wekala ndini withiki ya program ya maundu alama so ni mutabaniana ni musomi wa katano wa okay ni na graduation ya diploma usomecho Bible school. Okay. Ndini wa maundu mama thau mundu kwatangana na ndu Amuika ndwi wita kana we kwata ndu Amuika na kindu cha Muvila kichoka na ngai no wande tiende naambia nina kuocie na nakwikia ndu ni mako Amuika so ningutuma kwendo kama ni gwendeto ni kana ilandeto withie pamwe na kukocha wina uyungi we ute wa Muvila utona kubindwa ndo kwitwa se weka ku balance nika ku balance last live nundu masamito mathala ni advice ibe muto nyonenga kila mundu undu wambe ula muno nakuya muno undu ula ngaiwikite ndini wapa nundu wa mama kindu kila chambe na netwite kumaela graduate wa katano nundu nditha ni kwatene nitha ndithingi nyama school nundu wambe ndu anu maitu Amuika ndimo maende na kwa nienda kudika kila bandu nenenete na anu Amuika actually ni pastor lakini ndi pastor wa kanisa nitaba na seilavu na kuwa umene amatesa amu so ni ndeto yibe muto utonga nenga mundu ta advice kwa kulu ndeto la gwenda unenga na advice ni kila mundu sikana na talent yende wake ndaka amebidie nundu nyo mundu ni ile ni kuondoa talent. Okay, nduka yakuye bane kanda mundu atoko kokotho ki atoko tho bana mundu uniform. Okay, nduka yakwa iba hata onine ya wote itina wa stand itina wa stand wa kana ngoni supermarket ni itina wa ngoni supermarket lelo no likete na madikiti lengo loba yelo yito ndabuke plaza wabikanda ndabuke plaza nyuba no nene no zita wata hii sito kana wita uko Coast Sports House. Sports House. Coast Sports House. Okay, ni sawa sawa ni muvya muno ndona na Mutongo TV. Haya. Mwana musia isia ni Mutongo TV ngwata ni Amukamba nita wa Steven Mwamaki kilungu chawe ya na kilungu kiuni cha the la tu kwa na mutaalamu va studio na kana tutanduke maondo mavya sala tu then.